Kami dari Polsek Talang Ubi menghimbau ibu-ibu, adik-adik jangan kumpul. Sudah dikeluarkan jangan kumpul. Silakan Anda di rumah saja. Dengarkan himbauan pemerintah. Ya, dengarkan himbauan, anjuran dari pemerintah, jangan kumpul-kumpul. Silakan pulang. Istirahat, jaga kesehatan di rumah. Virus corona bukan main-main. Jangan Anda menganggap remeh virus corona. Ya, jadi kami himbau adik-adik tidak ada kumpul-kumpul tempat hiburan. Ya, pulang ke rumah.